Yes, igitondo cyiza reka basuhuze bahe ikaze mwebwe mwese mudahwema kubana natwe hano kuri News Lab TV. Reka mbabwire ko magingaya umwanzuro wo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma urafashwe. M23 igize itya ifata umwanzuro ukomeye cyane kandi wihutirwa. Nyemera rero muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 22 Gashyantare 2026 uzinduke wumva uko byifashe hirya no hino mu bice bitandukanye by'urasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hasohotse raporo ikomeye cyane mw'abantu mwe, nyamara ndagira ngo babwize ukuri ko igisirikare cya M23 kimaze gutera intambwe ikomeye cyane. Biravugwa neza ko gikomeje kwifashisha drone z'intambara ku mirongo y'urugamba, hari icyo bihatse. Hanyuma rero ndababwira amakuru yihutirwa cyane y'ibiri gutangarizwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ni hariya mu ntara ya Chopo. Ndaje mbabwira 5/5 murabizi ko mu ntangiriro z'uku kwezi havuzwe ibitero karabutaka bya M23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ibikurura ishyano rya Gashyantare ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Kimaze iminsi kivugwaho mu by'ukuri uko ibintu bitifashe neza, ngo ama GPS n'ibindi bitandukanye ntabwo biri gukora. Imaze iminsi binadindiza ingendo z'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Hanyuma rero ndababwira kuri aya makuru ari guturuka mu bice bitandukanye bya Uvira. Icyitwa imirwano karundura karabutaka ikomeje guca ibintu muri axe za Uvira. Ndababwira ibyari byo gatanuko kandi. Hanyuma Minisitiri Nduhungirehe ntiyumfuka abahuza baceceka mu gihe Kisekedi arenga ku masezerano. Ndababwiraho 5/5. Ndababwira ku mirwano yabereye muri axe za Kivu y'Epfo nko muri teritwari ya Kabare hafi ikibuga cy'indege cya Kavumu. Imirwano ikomeye hagati ya M23 na FARDC na Wazalendo na FDLR. Ni imirwano bivugwa ko rwose yari injyana muntu ndetse yarangiye nabi cyane. Igisirikare cy'u Burundi ku mirongo y'urugamba cyatesetse mu buryo bukomeye. Ndaje babwire ibyari byo. Captain Ndayishemeza wa FDNB yishwe na M23 ndetse na Twirwaneho. Ni imirwano ikomeje gusakiranya impande zombi hariya mu nkengero za Poezero, aho magingaya rwose ibintu bikomeje kurushaho gukara ndetse no gukarata. Hanyuma Perezida Ndayishimiye agize atya afata icyemezo gikomeye cyane cyo kwirukana umwe mu bapolisi cyangwa se umwe mu bafite ipeti riri hejuru, ngo yazize ikintu gikomeye. Ndakibabwiraho ariko kiranatangaje. Ndababwira ko Kongo bishoboka ko yakwinjira mu mikoranire na Amerika mu gutoza ingabo zayo no kuyifasha mu bijyanye n'ubutasi. Hanyuma ndababwira amakuru mashya ku rubanza rwa General Philemon Yava. Uyu nguyu mwiburanishwa rye hakenewe uwitwa General Celestin Mbala wayoboye FARDC, ngazifashishwa mu rubanza rwa Philemon Yava ushinjwa gukorana n'u Rwanda. Turabikomozaho. Ndababwira uko byagenze n'uburyo abazarendo bari kubyinira ku rukoma magingaya. Bona FARDC nyuma y'uko bamaze iminsi banyangirijwemo amafaranga mu by'ukuri ndetse atari make, turaje tubigarukeho. U Rwanda ntirushaka ko u Burundi bwivanga mu biganiro byo kurwungana Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nabyo ndababwiraho 5/5. Captain wo mu gisirikare cy'u Burundi wapfuye. Ndaje mbabwira uwo ari we, mwumva uburyo M23 yakoze ibintu bidasanzwe ku rugamba. Iyi nkuru ndaza kuyitaho cyane. Hanyuma yitwa Colonel Rugabo watwirwaneho aravuga ibyakomeje kuba ku gisirikare cy'u Burundi na FDLR na Wazalendo, koalisiyo yose muri rusange. Makuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ndaje mbabwire ntambagire hirya no hino, nyababwireho 5/5. Yes, ni mnyemere rero mbahikaze ndetse mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri News Lab TV. Ni subscribe cyangwa sabone, hanyuma ugakanda like tukabona ko bikunda, ugatanga igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ukabikora mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Nyemerera mpite nkubwira ko ariko dimubaze mushyira udutima muri comment. Ntabwo nkomeza mutabikoze. Udutima muri comment nimunkandire rwose like, subscribe, like ariko mushyira udutima muri comment. Hanyuma byaba byiza buri wese yanditse muri comment izina rye naho aherereye. Rwose muri aya makuru nkajyamba suhuza nkabatera yamba aho muherereye hose. Ndashaka ko tuba famille cyangwa se tuba umuryango, tukaya dusangira impamba y'amakuru ariko tunaziranye, nabyo ni by'agaciro cyane. Yes, reka mpere ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma.
iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cyafashwe mu mpera za Mutarama umwaka 2025 kuva icyo gihe kugeza mu ntangiriro z'uku kwa Gashyantare 2026 iki kibuga cyari kitaragwaho indege nyuma y'iko cyari cyarafunzwe n'abarwanyi ba AFC M23 mu minsi yashize rero mike rwose nta n'icyumweru giciyeho nibwo twabonye intumwa za MONUSCO zururuka n'indege hariya ku kibuga cy'indege cyitiriwe ku kibuga cy'indege cya Goma. Birumvikana byari ku nshuro ya mbere Vivian Van de Perle niwe wabimburiye abandi mu gukorera ingendo hariya kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Hanyuma rero muri uyu mujyi haravugwa inkuru nshya ku kibazo kimaze igihe gitekerejweho ibisubizo bijyanye n'iki kibazo byaraburiwe irengero. Ubwo rero ni ikibazo kijyanye no kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma gifite akamaro kanini mu bukungu n'umutekano by'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa Politike n'igisirikare uzwi nka Alliance Fleuve Congo AFC M23 watangaje ariko ari bwo bwa mbere wakiriwe ku mugaragaro mu biganiro bijyanye no kongera gufungura iki kibuga cy'indege cya Goma. Uyu mutwe uravuga ko mbere y'ibi hari abakinnyi batandukanye cyangwa se abari kubiganira bakomeje kuganira kuri iki kibazo batabanje kwegera abo bita abafite aho bahuriye n'iki kibazo ku buryo butaziguye. Ni AFC M23 igaragaza ko mu bihe byashize bamwe mu bayobozi b'ibihugu byagiye bishyirwa imbere mu biganiro kuri iki kibazo birimo Bufaransa, ni Paris, u Rwanda, Kigali, guverinoma ya Kongo, Kinshasa, nyamara hatabayeho ibiganiro byimbitse n'impande zifite ijambo rikomeye ku mutekano n'imiyoborere y'agace ka Goma. Ibi nk'uko uyu mutwe ubivuga ngo byatumye gahunda yo kongera gufungura ikibuga cy'indege itinda ndetse inakomeza kubamo impaka za politike n'iza dipolomasi. Hanyuma rero ni AFC M23 yashyizeho ingingo eshatu ivuga ko ari zo shingiro ryo kongera gufungura iki kibuga cy'indege cya Goma. Umutekano, kugenzura no kubungabunga umutekano w'ikibuga ndetse n'akarere kagikikije hagamijwe kwirinda ibitero cyangwa se ibikorwa byahungabanya ingendo z'indege. Ubwo nagira ngo mubyumve neza ni ingingo eshatu M23 ivuga ko yashyizeho ivuga ko ari zo shingiro ryo kongera gufungura iki kibuga cy'indege. Nuko ngo icyambere ni umutekano, kuba gitekanye. Hakaba ubwo mu bijyanye n'umutekano harimo kugenzura no kubungabunga umutekano w'ikibuga cy'indege ndetse n'akarere kagikikije hagamijwe kwirinda ibitero cyangwa se ibikorwa byahungabanya ingendo z'indege. Cyo ni icyambere. Icya kabiri ni imiyoborere n'imicungire. Niyo ngingo ya kabiri ikizwi nka administration. Ubwo ku kijyanye n'imiyoborere n'imicungire ni basobanuye ugushyiraho uburyo bunoze bwo kuyobora no gucunga ibikorwa by'ikibuga harimo imikorere y'abakozi, igenzura ry'ibikorwa n'uburyo bwo kwakira indege. Ingingo ya gatatu rero muzo M23 ivuga ko ari zo shingiro ryo kongera gufungura iki kibuga cy'indege ni ugusana no kuvugurura ibikorwa remezo infrastructure zere ku kibuga cy'indege cya Goma. Nuko ngo kuvugurura ibyangiritse birimo umuhanda w'indege kizwi nka runway, ibikoresho by'itumanaho n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuyobora ingendo zo mu kirere. Ibi nibyo umutwe wa M23 uvuga iti bigombe bikorwe vuba kugira ngo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyongere kikoreshwe. Uyu mutwe kandi watangaje ko ikibuga kizafungurwa ariko kikazajya gicungwa n'ubuyobozi bwabwo mu gihe hagitegereje uburyo bwagutse bw'imikoranire n'inzego zitandukanye. Ikibuga cy'indege cya Goma ni kimwe mu by'ingenzi mu Burasirazuba bwa Kongo nk'uko amakuru abigaragaza kuko gihuza aka karere n'indi mijyi yo mu gihugu by'umwihariko ndetse n'ibihugu by'abaturanyi. Mu mateka ya vuba iki kibuga cyagiye gihura n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano cyane cyane mu bihe by'intambara, imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro bahanganye na M23 byagiye bihungabanya iki kibuga. Gufungurwa cyangwa se kudakora neza kwacyo byagize ingaruka mu bucuruzi, biturabyemeranyaho ngo kuyitangwa ry'imfashanyo z'ubutabazi byagiye bivugwaho ipari babigarutseho banaboneraho gusaba ko gifungurwa bisa nk'ibitewe ishoti n'umutwe wa M23 w'ikigenzura ku bwikorezi bw'abagenzi ndetse no ku bikorwa bya dipolomasi byagiye bizamba. Niyo mpamvu rero
kongera kugifungura mu by'ukuri bifatwa nk'intambwe ikomeye ishobora kugira uruhare mu kuzahura ubukungu no koroshya itangwa ry'imfashanyo ku baturage bugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ikindi icyemezo M23 yafashe cyo gutangaza ko ariyo izacunga iki kibuga cy'indege gishobora kongera ubushyamirane bwa politiki hagati yayo na guverinoma Kinshasa. Muti gute? Ariko sinabyo gusa kuko gishobora no kugira ingaruka ku mubano w'akarere. Ku kibuga cy'indege gifatwa nk'igikorwa remezo gifite uburemere bwa gisirikare, ubukungu n'ubutegetsi, bityo kuba wagicunga rero bigaragazwa ko ni ikimenyetso gikomeye cy'ububasha kubutaka. Ni mu gihe hatabayeho ibiganiro bihamye by'impande zose zirebwa n'iki kibazo, kongera gufungura iki kibuga bishobora gukomeza kuba isoko y'amakimbirane aho kuba igisubizo kirambye, niko abasesenguzi bari kuvuga. Ariko mu gihe abaturage ba Goma ndetse n'abikorera bategereje ko ibikorwa by'indege byasubukurwa mu buryo burambye, amaso yose ahanzwe ku buryo iyi gahunda izashyirwa mu bikorwa n'ingaruka zayo ku mutekano n'ituze ry'akarere ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu naho haravugwa ituze rike nyuma y'imirwano yabaye muri teritwari ya Kabare. Hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda ziremere n'izoroheje hagati y'ihuriro M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ni coalition. Birumvikana harimo na Zonero na FDLR. Amakuru aturuka mu baturage n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze aragaragaza ko imirwano yatangiye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo igabanuka amasaha ya nyuma ya saa sita gato ujya kwira, ariko yongera kubura amasaha y'umugoroba. Umwe mu baturage batuye ahitwa Katana, Katana ni nko birometero bike uvuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu, yavuze ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kwa gatandatu rukomereza mu duce twinshi two muri ako gace. Ashimangira ko imirwano yatangiye nyuma y'uko umwe mu barwanyi ba Wazalendo avanwe mu kigo nderabuzima aho yari arwariye. Nyuma y'amasaha make amasasu atangira kumvikana kuva Katana kugera Kavumu, urusaku rw'amasasu rwari rwinshi. Ku gicamunsi rero ngo habaye agahenge gato, ariko hagana saa 11 n'igice z'umugoroba imirwano yongeye kubura bundi bushya. Andi makuru akemeza ko hagana saa 12:40 Wazalendo, FDLR na FARDC bari bamaze kongera umubare w'abarwanyi mu isoko rikuru rya Kavumu, bigaragaza ko rwose impande zombi zari mu myiteguro yo gukomeza imirwano karabutaka. Nyuma yaho bivuga ko M23 yasubije inyuma uruhande rwa leta, abarurimo bahungira mu mashyamba hariya muri parike y'igihugu ya Kauzi Biega. Ni imirwano yahungabanyije bikomeye urujya n'uruza ku muhanda uhuza umujyi wa Bukavu ndetse na Kavumu ndetse no mu duce tuhakikije, kuko abaturage benshi ngo bahisemo kuguma mu ngo zabo kubera ubwoba bw'amasasu ndetse n'ibiturika byumvikanaga. M23 imaze kwigarurira ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo n'imijyi ikomeye nka Goma, Bukavu n'indi yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aha naho ngo yarwanye igitwari kandi itambuka kigabo, nubwo bitamenyekanye niba hari abasize ubuzima muri uru rugamba, ariko ubwo turacyakomeje gukurikirana uko ibintu byaje kuba birangira. Teritwari ya Kabare cyane mu by'ukuri agace ka Kavumu na agace gafite akamaro kanini mu by'ubukungu n'ingendo bitewe n'ikibuga cy'indege gihari, kuko bituma iba ahantu h'ingenzi mu igenzura ry'umutekano n'ibikorwa bya gisirikare mw'abantu. Kugeza ubu nta mibare yemewe yabaguye mu mirwano cyangwa se abakomeretse iratangazwa, gusa turacyabikurikirana, turaza kubamenyesha 5 kuri 5 mu makuru yacu ari imbere. Mbasabe mukomeze mu mani natwe rero kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma, ibintu biraza kuba uburyohe cyane. Hanyuma reka mbabwire ko Ikavumu naho reka tuveyo tugaruke hano mu bice bitandukanye, ariko turibanda muri ibyo bice tuvuga ibikubiye muri raporo zagiye zishyirwa ahagaragara. Reka mpere kuri raporo ikomeye cyane ivuga ko drone ngo yakoreshejwe mu gutera ikibuga cy'indege cya Kisangani yaturutse hanze yaho M23 igenzura. Nubwo uyu mutwe wa M23 wo wavuye mu mujyi wa Uvira, ngo ibikorwa by'urugomo biracyakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi rero nibikuye muri raporo nshya ya Kivu Security ya Ebuteli, ikigo gikora ubushakashatsi bwimbitse ku bibazo bya politiki n'imiyoborere ndetse n'umutekano. Iyi raporo yasohotse y'iki kigo Kivu Security Ebuteli yasohotse ku itariki 19 Gashyantare
Gashyantare. Ahangaha bari kugaragaza ko ngo ibitero byo mu kirere byiyongereye mu burasirazuba bw'igihugu. Iyi raporo ikavuga ko nko ku itariki 2 Mutarama uyu mwaka ingabo za leta ya Congo FARDC, Force Armée de la République Démocratique du Congo, zagabye igitero karabutaka, igitero cya drone ku barwanyi ba AFC23 mu gace ka Masisi, kigahitana abasivile 7 ndetse kigakomeretsa 40. Icyo gitero ngo cyanangije ibikorwa remezo by'umuryango utabazi witwa ngo ni World Child ufasha abana n'imiryango yibasiwe n'intambara. Ku ya 14 Mutarama mu mujyi wa Uvira mu gace ka Kalundu hari igitero cya drone kamikaze cyagabwe n'ingabo za FARDC kigamije abarwanyi ba M23 bari bateraniye mu nzu y'amahoteli. Icyo gitero ngo cyahitanye abantu benshi barimo abasivile, abarwanyi ndetse mu by'ukuri n'abayobozi ba M23. Muri teritwari ya Warikare ku itariki 22 ni muri Kivu y'Amajyaruguru ngo Force Armée de la République Démocratique du Congo cyangwa se FARDC yagabye ibitero bindi byo mu kirere byangije ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo M23 ahitwa Ibleusa. Bukeye bwaho rero ngo hari ibindi bitero karabutaka ngo byagabwe kandi bisenya ibirindiro by'imitwe yitwaje intwaro mu duce twa Meti ndetse na Minjenje ni muri Warikare. Igitero cya drone kuri airport ya Kisangani hariya kuri Bangboka mu ijoro rya tariki 31 Mutarama rishyira ku ya 2 Gashyantare. Iki kibuga cy'indege cya Bangboka kiri Kisangani cyagabweho igitero cya drone ya kamikaze. Nubwo ibyo bitero cyangwa se bivuga ko ngo bitangije byinshi mu bikorwa remezo bya FARDC, ngo umutwe wa AFC23 warabyiyemereye murabyibuka kuko wavuze ko warugamije ahari ikigo cya drone z'ingabo za leta. Ariko iyi raporo ivuga ko drone yakoreshejwe yitwa ngo ni yiha-3 ishobora kurasirwa gusa mu ntera cyangwa se ishobora kurasira gusa mu ntera iri hagati iri munsi ya kilometero 300, ibisobanuye ko aho yaturutse atari mu bice AFC23 igenzura. Icyo umuryango uvuga cyangwa se icyo uyu muryango uri gutangaza muri iyi raporo, perezida mu by'ukuri reka mbabwire cyangwa se icyo umuryango wa Afurika yunze ubumwe wavuze kuri ibi bitero. Ntabwo tubyinjiramo neza ariko ndabibutsa ibyatangajwe na perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mahmoud Ali Yusuf. Icyo gihe yamaganye cyane icyo gitero, avuga ko kugaba iki gitero ku kibuga cy'indege kiri mu mujyi munini bishyira mu kaga abasivile kandi ko binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mahmoud Ali Yusuf yamaganye cyane icyo gitero, avuga ko kugaba igitero ku kibuga cy'indege kiri mu mujyi munini bishyira mu kaga abasivile kandi ko binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Ibyakuruye ishyano cyangwa se ubwoba budasanzwe, ubwoba bw'akataraboneka muri guverinoma y'u Burundi, kuko nyuma y'uko iki gitero cyagabwe guverinoma Kinshasa ikavuga ko ari M23 ngo n'ingabo z'u Rwanda zakigabye ku kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse kigamba ko ngo yaje guhanura drone zigera kuri 3 ngo za M23. Ariko M23 ntacyo u Rwanda rwabivuze, ariko M23 yaravuze ndetse yerura ko ariyo yagabye kiriya gitero kandi ko yari igamije gushwanyaguza ibirindiro by'indege za drone z'igisirikare cya Congo, dore ko ariho zitera ziturutse ziza gukumishagira ibisasu mu baturage, ibigera ngaruka kuri bo mu buryo bugiye butandukanye. Mu itangazo ryari ryashyizwe hanze na Colonel Nanga, ndabyibuka niba ni Lawrence Kanyuka ni Colonel Nanga, bari bavuze ko mu by'ukuri igihe kigeze ngo ibitero by'indege babiburizemo, ariko bagaba ibitero aho bitera biturutse, aho izo ndege zitera ziturutse. Ibisobanuye ko Kisangani aho byari bimaze hari hatanzwe icyo nakwita nka warning, ariko Bujumbura nayo yari yavuzwe muri iryo tangazo ko ishobora kujya igabwaho ibitero, kuko Bujumbura naho ni hamwe mu haturuka ibitero bigabwa ku baturage b'Abanyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma yes, mu yandi makuru twavuga mbere ko twinjira ku kibuga cy'imirwano noneho aho FDNB yatesekeye ku mirongo y'urugamba rwa Poezero ndetse nuko byifashe muri access za Uvira n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka mbabwire ko u Rwanda binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Perezida Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yarenze ku masezerano y'agahenge menshi, nyamara abahuza ntibagira icyo babikoraho. Perezida wa Angola João Lourenço yasabye impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Congo guhagarika imirwano guhera tariki 18 Gashyantare
nubwo Kisekedi yemeye ako gahenge ihuriro ry'ingabo z'igihugu cye iz'u Burundi FDLR wazarendo n'abacancuro byakomeje kugaba ibitero ku basivile ku 20 Gashyantare 2026 Azarias Ruberwa wabaye vice president wa Congo yatangaje ko ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo byakije umurego mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kandi ko drone ziri kwifashishwa ziri gutwara ubuzima bw'abasivile benshi b'abanyamulenge batuye mu bice birimo komine ya Minembwe. Ruberwa ukomoka mu bwoko bw'abanyamulenge yasobanuye ko hashize ibyumweru bibiri abasivile b'abanyamulenge bagabwaho ibitero bya drone ubudatuza byisha barimo umwana w'umwaka umwe wasenyweho inzu n'umukecuru w'imyaka 101. Minisitiri Nduhungirehe yashingiye ku butumwa bwa Ruberwa abaza ati bimaze iki kuba abahuza n'ibindi bihugu byo mu karere batangaza amasezerano y'agahenge mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa bakaba batanga buhamya bayo niba badashobora kwamagana Kinshasa igihe cyoko irenzeho ku mugaragaro kuri ako gahenge. Yatangaje ko indege z'intambara za leta ya Kongo na drone bikomeje kurasa imidugudu y'abanyamurenge ndetse n'abasivile ariko ko akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano agashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu umuryango umwe bw'Uburayi Afurika yunze ubumwe n'umuryango mpuzamahanga muri rusange byacecetse. Nduhungirehe yabajije ati Perezida Kisekedi azakomeza kugeza ryari guhurwa amenyo ndetse no kubeshya abahuza basimburana n'umuryango mpuzamahanga arenga ku gahenge na kandi ati nta numwe ubimubaza. Agaragaza ko mu gihe umuryango mpuzamahanga ukomeje guceceka abasivile bari kwica leta ya Kongo ikarenga ku gahenge uko murababarira yagaragaje ko mu gihe umuryango mpuzamahanga ukomeje guceceka abasivile bari kwicwa leta ya Kongo ikarenga ku gahenge uko ibishaka ariko ntibibazwe. Ibyo byongerera Perezida Kisekedi imbaraga zo gukomeza kugaba ibitero kandi byatuma intambara ikomeza imyaka myinshi. Tariki 13 Gashyantare nibwo leta ya Kongo yatangaje ko Kisekedi yemeye kubahiriza gahenge kasabwe na Perezida wa Angola Joao Lourenço ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 yagaragaje ko itangazo rigamije kuyobya umuryango mpuzamahanga kuko uwo munsi ibitero byari ibigikomeje muri axes zigiye zitandukanye za Kivu y'Amajyepfo. Captain Ndayishemeza wa FDNB yasize ubuzima mu mirwano yakomeje guca ibintu muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Fizi ahazwi nka Pwezero. Hanyuma reka mpere ku makuru y'imirwano ari kuvugwa hari muri Kivu ariko hasohotse inkuru yihutirwa cyane umwanzuro ufashwe na M23 nkeka ko ari inkuru nziza ubwo Kinshasa nayo irabisigaranye umukoro wo kuba yarekura bamwe mu mfungwa ifite za M23. Ibi bikozwe na M23 ntabwo bisobanuye ko ari ya myanzuro ya Doha ahubwo no gushaka amahoro no gushaka mu byukuri no kugaragaza ko M23 ikigamije ari amahoro n'ubwumvikane. M23 rero biramenyekanye ko yarekuye abasirikare 230 ba FARDC bari bamaze igihe mu maboko yayo. Uyu mutwe watangaje ko warekuye abasirikare 230 bo mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bari bamaze igihe mu maboko yawo ngo kugira ngo bashyikirizwe imiryango yawo. Ni kuwa gatanu tariki 30 nibwo uriya mutwe tariki 20 murambabarira nibwo uriya mutwe washyikirije abasirikare komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe kwitegura ndetse no gucunga ibiza ndetse n'uburinganire. Yitwa Madame Haja Lahbib wagiriraga uruzinduko muri ruriya mujyi wa Goma wo muri Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa na M23 na nyuma y'uko yaravuye i Kigali twabwiye ko yaravuye i Kigali aho yari yakiriwe na Perezida Kagame bari banaganiriye ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse no mu karere birumvikana. Hanyuma rero avuye i Kigali yerekeje i Goma yakirwa n'umuhuzabikorwa Corneille Nanga Yobeluwo bagirana ibiganiro. Ni ibiganiro byibanze ku biterere y'ubutabazi bw'ibanze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. AFC23 mu itangazo asohoye kuwa gatanu yavuze ko Haja Lahbib yashimangiye akamaro ko kongera imikoranire hagati ya AFC23 n'abakora ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo barusheho gusubizwa ibibazo byugarije abaturage ba Kongo bamaze imyaka myinshi bibasiwe n'intambara. Yanagaragaje ko hakenewe gufungura inzira z'ubutabazi hashyirwaho
komite tekinike ihuriweho ndetse anagaragaza inyota yo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Colonel Nanga yijeje haja ubufatanye bwiza hagati ya AFC M23 n'abakorera ibikorwa by'ubutabazi mu bice igenzura ndetse ko ingamba zorohereza urujya n'uruza rw'abaturage zamaze gushyirwaho. Avuga ko mu mwaka ushize AFC M23 yishyizeho cyangwa se avuga ko umwaka ushize M23 ishyizeho inzego z'ubuyobozi hamaze kugaragara impinduka zifatika zirimo kugaruka k'umutekano, gusenya inkambi z'abari baravuye mu byabo, ikurwaho ry'inzitizi zose zari zarakizweho na Wazalendo, FARDC na FDLR ndetse no gusubiza mu byabo abaturage bagera ku gihumbi ndabona bavuga miliyoni 1,200,000 bari barahungiye mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ibi rero ni ibintu AFC M23 ivuga ko byatumye umusaruro w'ibiribwa wiyongera cyane muri ako karere. Uyu mutwe kandi wavuze ko mu rwego rw'uruzinduko rwa Haja Lahbib Igoma wafashe icyemezo cyo kurekura abana bato 40 ndetse n'abagore bagera kwijana bari barinjijwe mu gisirikare cya Kongo FARDC nyuma bakisanga amaboko ya AFC M23 kugira ngo basubizwe mu miryango yabo. Uyu mutwe wunzemo ko unashyikirije komiseri w'umuryango umwe bw'Uburayi abasirikare 130 ba FARDC bakomerekeye ku rugamba bari bamaze kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya gisirikare bya Katindo bicungwa na AFC M23 kugira ngo basubizwe imiryango yabo. Ni M23 kandi ivuga ko yiteguye gukomeza kugirana na EU ibiganiro bya tekinike mu rwego rwo kurushaho gushimangira uburyo bw'imikoranire hagati yayo ndetse n'abatabazi bo mu bice igenzura. Hanyuma kandi ubwo nibyo ngibyo rero reka twinjire kuri tele cyangwa se ku kibuga cy'imirwano mbabwire ishyano rya Gashyantare ryagwiriye igisirikare cy'u Burundi FDNB kiyemeje guhangana na M23 mu majyana maza ngo kigira mu by'ukuri akaraha kajyahe gihitamo mu by'ukuri kwijandika muri intambara. Ni ku cyemezo cya Perezida Ndayishimiye. Inkuru rero y'agahinda yateye amarira mu basirikare b'u Burundi ndetse ubamarira yabaye amariba. Iravuga ko Captain Eraste Ndayishemeze wo muri izi ngabo z'u Burundi FDNB uyu ngo yiciwe mu mirwano yasakiranyije ingabo z'u Burundi n'imitwe yatwirwaneho ndetse na AFC M23. Uyu ofisiye yishwe ku munsi wa kwa kane w'iki cyumweru mwabanwe sinejo kwa gatano sino uyu munsi kwa gatandatu. Yaguye mu gace ka Poezero ni muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo aho ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zigaba igitero. Hanyuma ni imirwano amakuru avuga ko yanakomerekeyemo abandi basirikare 6 b'Abarundi. Yitwa Captain Eraste Ndayishemeze wari ufite imyaka 40 y'amavuko yavukiye muri komine Rutovu ho mu ntara ya Bururi. Yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi muri 2010 arangiza amasomo y'abaofisiye muri 2016. Uyu musirikare amakuru avuga ko yarashwe na drone mbere yo koherezwa muri Kongo. Yari asanzwe ari umwarimu wa gisirikare mu kigo cy'ingabo z'u Burundi bo mu mutwe w'abakomando hariya Igitega. Uyu musirikare kandi amakuru akavuga ko yize igisirikare mu bihugu bya Gabo ndetse no mu Bushinwa. Uyu rero yaguye ku rugamba hariya kuri Poezero. Yaguye mu rugamba bari bahanganyemo na M23 ifatanyije na twirwaneho. Murumva ko ibintu bitigeze byoroha naka na gato. Nyuma yuko bigenze gutyo ntago ndarangiza kuri report y'imirwano kuko twirwaneho hari ibintu iri kuvuga bikomeye cyane byabaye ku rugamba. Ahubwo nagira ngo mpite ensozi iby'inkuru z'Abarundi. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yirukanye burundu umusirikare ufite ipeti rya koloneli ngo ni Gerard Nijimbere wo muri Politike y'iki gihugu amuhora kwiba umuceri ugenewe abasirikare. Ni ibintu bitangaje cyane. Uyu musirikare Colonel Gerard Nijimbere ni wo muri Politike y'igihugu cy'u Burundi yirukanywe na Perezida Ndayishimiye amuziza kwiba umuceri ugenewe abasirikare. Iteka ryirukana burundu Colonel Nijimbere azira kwiba umuceri ugenewe abasirikare ryasohowe na Perezida Ndayishimiye ku 19 Gashyantare. Uyu polisi yirukanwe muri Police y'u Burundi nyuma y'iminsi abasirikare b'u Burundi by'umwihariko abo muri batayo ya 11 iri mu mujyi wa Baraka ho mu ntara Kivu y'Amajyepfo barataka inzara. Biravuga ko rwose ngo ubuzima bwabo buri mu kaga gakomeye. Nyuma abasirikare bose bavuga ko mu gihe buri wese aba yemerewe kurya ifunguro ririmo irobo ry'umuceri ku manywa n'irya kawunga ari mugoroba birangira bahawe 1/2 cyabyo. Abasirikare rero bashyiraga mu majwi n'ubundi ababakuriye babashinja mu by'ukuri
kubaha ibihano biremereye mu gihe bagaragaje kwinubira ingano y'amafunguro bahabwa, by'umwihariko koroneli witwa koroneli Sylvain Kinigi. Abasirikare Burundi bibaraka kandi bashinje ababakuriye kuba bamaze igihe bifashisha ibyabo kabatunze mu gukorera ubucuruzi muri uriya mujyi wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byatumye bamwe bagenda banatoroka urugamba bikura mu rugamba bavuga bati twishwe n'inzara, umunaniro n'ibindi bitandukanye, ntago cyo duhabwa, ntago twitaweho, bagaragaza ko rwose kubakeneraho umusaruro nko gushaka amata ku kimasa. Hanyuma abo nabo mu ngabo z'u Burundi, namakuru bivugwa mu ngabo z'u Burundi, ndaje babwire mu by'ukuri byinshi n'ubundi bifitanye aho bihuriye n'u Burundi, ariko reka mbanze ninjire noneho ku mirongo y'urugamba mbabwire ibyabereye muri urugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo. Mw'abantu mwe ibintu byakomeye cyane cyangwa se byarushijeho gukara ndetse no gukarata. Reka turebera hamwe ibyatangajwe n'umutwe wa twirwaneho n'amakuru yatangajwe nyuma y'urugamba rw'imbaturamugabo hagati y'impande zihanganye. Umutwe wa twirwaneho uravuga ko ufatanyije na M23 ku munsi w'ejo kwa gatanu byonyine, byari kwa gatanu tariki 20, ngo babashije kurasa drone zirenga 30 z'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Drone 30 zarashwe ku munsi w'ejo kwa gatanu tariki 20 mu rugamba. Ni nyuma y'imirwano yari yiriwe isakiranye impande zombi mu bice by'imisozi miremire ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga ko kuri wa gatanu imirwano ikomeye yabereye mu duce twa Muriza, Gakenke ndetse na Karongi n'ahandi hatandukanye. Ni nyuma y'ibitero by'ingabo zirimo iza FARDC, Abarundi, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacancuro. Umuvugizi wa AFC23 ifatanya urugamba na twirwaneho Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuva mu masaha y'igitondo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ziriwe zigaba ibitero bya za drone ndetse n'ibyo ku butaka bica igikuba ndetse binateza urupfu rw'abaturage b'abasivile bo muri komine ya Minembwe no mu nkengero zaho. Ni mu gihe kandi AFC23 ishinja ihuriro ry'ingabo za leta kurenga ku gahenge. FARDC mu itangazo yasohoye nayo yashinje AFC23 nabo yita ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero ku birindiro byayo biri muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bikica gahenge kifujwe na perezida wa Angola João Emmanuel Goncalves Lourenço. FARDC ivuga ko ibirindiro byayo byo muri Kivu y'Amajyepfo byatewe ari iby'ahitwa Mikenge ndetse na Kalongwe mu misozi miremire ya Uvira na Fizi, by'umwihariko mu duce twa Kahungwe, Kanga ndetse na Rugeje. Ni mu gihe bigoye kugenzura buri ruhande ibirego rushinja ibindi. Twirwaneho biciye muri Colonel Rugabo Fidel, umwe mu basirikare bakomeye bayoboye ingabo zayo ziri ku rugamba, iremeza ko bashoboye guhanura drone zirenga 30 za FARDC ndetse n'abayifasha ku rugamba. Yabwiye chaîne ya YouTube yitwa Imurenge TV ati nubwo Kisekedi akomeje kohereza za drone n'abasirikare bacu ntibabuze kubakubita za Muriza, ntibabuze kubakubitira za Gakenge, ntibabuze kubakubita za Karongi. Ubu ngubu ingabo zacu zirakomeje gukubita kugana imbere zirasa. Ati ntibabuze kubakubita za Rwitsankuku ndetse n'ahandi hose bahageze. Aha Rwitsankuku ni kamwe mu duce FARDC maze iminsi yigamba ko yigaruriye, hanyuma twirwaneho irigamba ko yahabakubitiye. Ahubwo yakomeje agira ati Kisekedi arohereza drone zikarasa mu baturage zigatwika imirima, ariko kugeza izi saha rwose drone zararashwe. N'uyu munsi twaharashe izirenga 30, ariko iziriwe zihaguruka zirenga 50. Colonel Rugabo kandi yemeje ko muri rusange drone bamaze guhanura zirenga 300 muzibarirwa muri 700, ahamya ko Kisekedi yohereje mu Minembwe. Izi ni report ziri ku amakuru ari guturuka ku mirongo y'urugamba mw'abantu mwe hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu Minembwe aka kanya naho ituze ntaryo haravugwa ibitero ndetse binakomeye cyane biri kugenda bivugwa. Haravugwa ngo ni heavy attacks by Burundian forces and FARDC launched against civilians on the outskirts of Minembwe. Ngo kuvuga ngo ni ibitero bikaze by'abarundi ndetse na FARDC
biri kugira ingaruka ku baturage b'abasivile batuye muri biriya bice n'ubundi bya Minembwe nibiri gutangazwa n'umutwe wa Twirwaneho ubwo rwose bikorwa ibitero bya coalition bikomeje kugira ingaruka cyane ku baturage bahariya mu Minembwe ni Minembwe FARDC ishaka ubinabwiza ubundi yakaba iyo biyihira yakaba yarafashe Minembwe rwose ngo mbere gato yakariya gahenge kasabwe na leta ya Angola. Hanyuma reka noneho tugaruke mu by'ukuri ku makuru avuga ko leta zunze ubumwe za Amerika leta zunze ubumwe za Amerika ariko tutarava ku makuru ari kuvugwa ku burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Reka tubijyanirane n'iyi nkuru yuko u Rwanda ngo ntirushaka Uburundi mu biganiro byo kurwungana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe atangaje ko nubwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangira inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe adakwiriye kugira uruhare mu buhuza bijyanye n'ibibazo u Rwanda rufitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko igihugu cy'u Burundi gifite uruhare mu bibazo bihari. Mu nama ya 39 isanzwe ya AU y'abakuru b'ibihugu iherutse kubera i Addis Ababa muri Ethiopia nibwo Ndayishimiye yahawe inshingano zo kuyobora uyu muryango zigenda zihererekanywa hagati y'abakuru b'ibihugu. Ni inshingano yahawe mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje intambara zirimo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho zirwana ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za FARDC. Ni mu gihe kandi umuryango wa AU Ndayishimiye ayoboye kuri ubu uri kugira uruhare mu guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uretse iby'iyi ntambara u Rwanda n'u Burundi bifitanye ibibazo bishingiye ahanini ku mikoranire ya leta y'u Burundi n'umutwe wa FDLR. Ibi byose rero bituma hibazwa ku hazaza h'ubuhuza AU igiramo uruhare mu gihe Ndayishimiye uyiyoboye afite uruhare cyangwa se ruhanda ahagazeho mu makimbirane ari hagati y'impande zombi. Ni ikibazo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Nduhungirehe yabajijwe ku munsi wo kwa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ari kumwe na komiseri muri komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe uburinganire kwitegura ndetse no guhangana n'ibibazo ni Haja Lahbib. Minisitiri Nduhungirehe rero yagaragaje ko nubwo u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu by'ibituranyi ndetse bihuriye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba uyu munsi bifitanye ibibazo bya politike. Ati u Burundi ni igihugu cy'igituranyi kimwe n'u Rwanda kikaba n'umunyamuryango w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ariko nkuko mubizi u Burundi bwafunze impaka ibuhuza n'u Rwanda ndetse ikindi ari nacyo giteye impungenge u Burundi buri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ariko mu buryo bubi kuko bwashyizeho bariyeri ku banyamurenge muri Minembwe babuza kugera ku masoko ibyatumye imibereho y'ikiremwa muntu irushaho kuba mibi. Yakomeje avuga ko hari ibiganiro by'ubuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo byashyizweho na AU Togo igirwa umuhuza ndetse ahabwa n'abandi batanu bakorana muri iki kibazo barimo Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, Sahle-Work Zewde wabaye perezida wa Ethiopia, Festus Mogae uyu nguyu wayoboye Botswana ndetse na Catherine Samba Panza wabaye perezida wa Centrafrica. Avuga ko rero aba bashobora gukomeza inshingano zabo cyane cyane mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington DC u Rwanda na Kongo byashyizeho umukono ariko ashimangira ko nubwo Burundi buyoboye African Union budakwiriye kubigiramo uruhare kuko bufite uruhare mu kibazo gihari. Ati ugendeye kuri ibyo ubona ko bikomeye kuba Burundi nubwo bwagiye ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwagira uruhare mu buhuza. Ati dufite ubuhuza bugirwaho uruhare na Togo bwashyizweho na Afurika yunze ubumwe bihabwa abantu batanu bafasha mu biganiro. Dutekereza ko aba bantu hamwe n'umuhuza bakwiye gukomeza akazi ko gufasha impande zombi gushyira mu bikorwa ibigenwa n'amasezerano ya Washington u Burundi butabigizemo uruhare kuko ari bumwe mu biri muri iki kibazo. Ku ya 11 Mutarama 2024 Burundi bwafuze impaka yose ibuhuza n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara utavuga rumwe na Gitega ibintu
n'u Rwanda rutahwemye kugaragaza ko ari amakuru adafite aho ahuriye n'ukuri. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi warazambye ndetse urushaho ubwo iki gihugu cyatangiraga gukorana n'umutwe wa FDLR mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo muri Nyakanga umwaka wa 2024. Intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuriye muri Zanzibar mu mwiherero w'abayobozi bo muri Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Icyo gihe impande zombi zagiranye ibiganiro ziyemeza gukora ibishoboka byose mu kuzahura umubano. Uko gukurura cyangwa se uko guhura rero kwakurikiranye n'inama ndetse n'ibiganiro bitandukanye byagiye bihuza leta y'u Rwanda n'u Burundi, gusa kugeza ubu nta gisubizo kiraboneka n'amaginga ya. Hanyuma rero mu yandi makuru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe amafaranga iranyanyagiza mu basirikare bari ku rugamba ndetse na wazalendo. Reka mbabwire uburyo byakozwe. Ubutegetsi bwa Kongo buri guha amafaranga abasirikare b'igihugu na wazalendo bahanganiye n'ihuriro AFC23 mu ntambara muri Kivu y'Amajyepfo hagamijwe gukomeza intambara. Aya mafaranga yatangiye gutangwa tariki 11 Gashyantare 2026. Nyuma yaho itsinda ryaturutse muri Minisiteri y'Ingabo risuye iri tsinda risuye Uvira ku itariki ya 10 Gashyantare. Umurwanyi wa wazalendo wahawe amafaranga yatangaje ko umusirikare wa Kongo ari guhabwa amadolari 400, abo muri wazalendo bakaba bari guhabwa amadolari 200 kuri buri wese. Amakuru yizewe rero avuga ko itsinda rya Minisiteri y'Ingabo ryigabyemo andi matsinda 6 ajya gukurikirana ibikorwa by'itangwa ry'aya mafaranga mu mujyi wa Uvira, mu kibaya cya Rusizi, muri Baraka Centre ya Fizi, Minembwe ndetse na Mokobola. Aka gahimbaza musi gatanzwe nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira muri Mutarama. Kuva icyo gihe leta ya Kongo yongeye ingabo n'ibikoresho muri iki gice, mu gihe Perezida Kisekedi yari akomeje kugaragaza inyota yo kwisubiza ibice yambuwe. Tariki 23 Mutarama, guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya Kongo, Jean-Jacques Perusi Sadiki, yabwiye abaturage ba Uvira ko Kisekedi yamutumye kubabwira ko vuba leta izatangira urugamba rwo kwisubiza Kamanyola, Bukavu na Goma kugeza Bunagana. Ati umukuru w'igihugu yambwiye ngo mbatangarize ko vuba tuzakomeza kurwana. Nyuma ya Uvira hazakurikiraho Kamanyola, nyuma ya Kamanyola tuzafata Bukavu, Goma, Bunagana, aho hose. Guverineri Jean-Jacques Perusi yasubiyemo aya magambo mu nama y'umutekano yabereye mu rugo rwe ahitwa Ikilomoni muri komini Kavimvira muri Uvira tariki 17 Gashyantare. Yitabiriwe n'abayobozi barenga 220 bo mu nzego z'ibanze. Havuga ati mu minsi mike babyemera cyangwa se batabyemera, abanzi bazava mu bice bafashe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kuva mu mpera za Mutarama, imirwano yakajije umurego mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo Sange, Mukoko, Gakenke, Pwezero, Rugezi, Biziba, Kundondo, Mitamba ndetse na Kirungwa. Ku 17 Gashyantare, ingabo za Kongo na wazalendo bagabye ibitero karabutaka ku birindiro bya AFC23 mu misozi miremire y'Umurenge ndetse na Remera muri teritwari ya Uvira, bifashijwemo n'ingabo z'u Burundi zaturutse mu gace ka Kigoma. Ku 18 Gashyantare, ingabo za Kongo, iz'u Burundi, abacancuro na wazalendo byagabye ibitero mu birindiro by'umutwe wa M23 muri Rwitsankuku, Kalingi, Gakenge, mu Marango ya Kivumu hariya Mukoko ndetse na Gahwera ni muri komine ya Minembwe. Mu ijoro ry'uwo munsi kandi irihuriro ryagabye ibitero karabutaka ku birindiro bya AFC23 ni hafi y'ikibuga cy'umupira w'amaguru cya Remera ni muri Uvira. Ibitero biri kugabwa hifashishijwe imbunda ziremereye, indege z'intambara ndetse na drone. Biri kugabwa mu gihe ku rwego rw'akarere na mpuzamahanga hakomeje gahunda za Dipolomasi zigamije guhagarika imirwano muri burasirazuba bwa Kongo. Tariki 13 Gashyantare, Kisekedi yatangaje ko yemeye ihame ry'agahenge kasabwe na leta ya Angola. Byari biteganyijwe ko kazatangira kubahirizwa tariki 18 Gashyantare, ariko mbere y'uwo munsi na nyuma yaho ibirindiro bya AFC23 byatwirwaneho ndetse n'inzu z'abasivile byakomeje guterwa. Abasesenguzi rero mu bya politiki bavuga ko ubu buryo bwa Perezida Kisekedi bwo gukaza ibitero
ibitero ku ruhande rumwe no kwerekana ko yiteguye guhagarika imirwano ku rundi ngo bugamije gukomeza imbaraga za leta ya Kongo mbere yuko haba ibiganiro. Barasaba ubuhuza rero cyangwa se abahuza bo mu karere no hanze yako kurenga amatangazo gusa ahubwo bagashyira mu bikorwa ingamba zifatika kugira ngo ubugizi bwa nabi buhagarare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ikindi twavuga yitwa General Mbala. Uyu nguyu ni Celestin Mbala Munsetse. Uyu yabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka 2018 kugeza 2022, ni imyaka 4. Uyu rero biravugwa neza ko mu rubanza rwitwa Filemon Yava Mbala azifashishwa mu gushinja Filemon Yava gukorana na leta y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabwiye urukiko rukuru rw'igisirikare ko mu gihe leta na General Filemon Yava yayoboraga intara Kivu intara gisirikare ya 3 yavuganaga nabo muri leta y'u Rwanda kugira ngo atsindishe ingabo zabo. Ibi ngibi rero agomba kubizira cyane nkuko amakuru abivuga. Uyu Yavu yahakanye iki kirego asobanura ko atigeze avugana nabo muri leta y'u Rwanda, icyakoze ko yakiriye ubutumwa bwa telefone bwaturutse ku muntu atazi bushinja FARDC gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Uyu musirikare yasabye ubushinjacyaha kwerekana ubutumwa bumushinja kwandikirana nabo muri leta y'u Rwanda, ariko bwasubije ko kububona bitabworohera kuko ngo kwinjira muri telefone ye bigoye cyane. Hanyuma rero urukiko rukuru rwa gisirikare rwasabye ku rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga CNC gushakisha ibiganiro bya telefone Lieutenant General Filemon Yavu ashinjwa n'abo bantu niba bihari koko. Uyu Yavu yibukije urukiko ko General Mbala yamubereye umuyobozi, asaba ko yahamagarwa kugira ngo azamutangeho ubuhamya mu iburanisha ritaha rizaba tariki 2 Werurwe. Abacamanza bemeye ubwo busabe. Umunyamategeko wa Lieutenant General Filemon Yavu yitwa Maître Parfait Kanyanga yasobanuriye urukiko ko General Celestin Mbala uyu nguyu ngazashyira umucyo ku biteye urujijo bikomeje kuvugirwa muri uru rukiko. Anagaragaza ko umukiriya we yitwaraga mu gihe yari agikorera igisirikare cy'igihugu. Lieutenant General Filemon Yavu kandi yasabye ko Lieutenant General Constantin Ndima wabaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, Brigadier General Mwehu Lumbu wabaye umuvugizi we, ndetse na Major General Sylvain Kenge wabaye umuvugizi w'ingabo z'igihugu ngo bakongera guhamagazwa kugira ngo batange andi makuru mu rukiko. Ndima uyu ndetse na General Kenge na Brigadier General Mwehu bari babwiye urukiko ko Lieutenant General Filemon Yavu yoherejwe ubutumwa bwa telefone n'uwo muri leta y'u Rwanda, ariko babajijwe niba baramubonye barabihakana, bananyuranyije kuwo bavuga ko yamwoherereje. Muri Nzeri umwaka wa 2022 nibwo Lieutenant General Yavu yatawe muri yombi nyuma yaho ingabo za Kongo zambuye ibice byinshi n'umutwe witwaje intwaro wa M23 muri teritwari ya Rucuru. Ibice rero birimo umujyi wa Bunagana. Urubanza rwe rwatangiye muri Mutarama umwaka wa 2026. Hanyuma reka nsoreze kuri iyi nkuru ivuga ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushaka ko leta zunze ubumwe za Amerika zajya zitoza ingabo zabwo zikazihari ibikoresho bya gisirikare kandi bikifatanya mu rwego rw'ubutasi. Leta ya Kongo yifuza nk'ingurane y'amabuye y'agaciro yemereye abashoramari b'Abanyamerika kugira ngo bayacukure banayatunganye hashingiye ku masezerano y'ubufatanye ibihugu byombi byagiranye tariki 4 Ukuboza 2025. Ibiro ntaramakuru Reuters biherutse gutangaza ko tariki 5 Gashyantare leta ya Kongo yahaye Amerika urutonde rw'ibirombe by'amabuye y'agaciro yihariye Abanyamerika bashaka kugira ngo rusuzumwe. Amabuye y'agaciro Abanyamerika bashaka nayo bazifashisha mu gutunganya bateri z'imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibikenerwa n'inganda za gisirikare. Ku 20 Gashyantare ikinyamakuru African Intelligence cyatangaje ko inyuma y'amasezerano y'umukuboza hari indi ngingo y'ubufatanye mu rwego rw'umutekano ishobora gutuma Amerika iha Kongo ubufasha mu bya gisirikare. Iki kinyamakuru cyatangaje ko hari inyandiko yateguwe n'umujyanama wa perezida wa Kongo mu by'umutekano Desire Kashmir Eberande
Kolongele yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo Therese Kayikwamba Wagner na mugenzi we wo muri Amerika Marco Rubio. Byasobanuye ko inyandiko ikiri ibanga igamije gutegura amasezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rw'igisirikare, aho ingabo za Amerika zishobora kujya zitoza za Congo zikanaziha amakuru y'ubutasi. Muri Mutarama uyu mwaka, itsinda ry'ingabo za Amerika zikorana na Afrika riyobowe na Colonel Michael Gacheru ryagiriye uruzinduko muri Repubulika Demokarasi ya Congo riganira n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Congo ku bufatanye bw'impande zombi mu guteza imbere amahoro n'umutekano. Amerika isanzwe ifasha ingabo za Congo mu bijyanye n'imari n'amahugurwa y'imyuga, ikanaha polisi y'iki gihugu ibikoresho. Leta ya Congo yifuza ko ubufasha bwarenga ubwo nyuma y'amasezerano yasinywe mu mwaka wa 2025.